Alo? Dobar dan, ja bi kod vas jela za džabe i stavila vas na story. Gdje bi mi ga stavila? Ne bi vama stavila, nego na story bi vas stavila. Aha. A zašto? Da jedem za dž. Aha, Jel može? ne može. Znate vi ko sam ja? Ko ste vi? Ja sam vam Doris Stanković. Aha. Jesi čuo kad za Doris Stanković? Nisam, majke mi. Ne može. Para se mi ljudicija, boj! Kako je to teško reći. Tume. Noizara. Jebi ga, bio nekad Noizi, sada Noizara. I počeli smo snimat. I izgleda kao da sam u nekom rozom bordelu. Jer jebi ga, zavjese su roze. To je druga tema. Danas to nije tema. Zašto zavjese roze? Nego koja je tema danas? Uglavnom, ja sam se vratio snimanje na YouTube. Uglavnom neki dan je se popularizirala jedna tema. Pa koja je to tema, brate Noizi? Sad ću vam ja reći. Iako pretpostavljam da već svi znate dosta o tome, ali ja ću ući malo u suštinu. Zapravo ne bi ni radio ovaj video da me danas neki komentar nije onako, kako da se pristojno izrazim, razjebo. Kreni Noizi, molim te, ajoj! Domaća Instagramuša tražila besplatnu večeru u Poreču. Oni je odbili. Sad je sprdnja. Sad si ja gledam, ma ko je to? Ko si, brate, ti? Hrvatska influencerica imena Doris Stanković. Sad, ja bih rekao, šta se tu desilo? Ali po naslovu je jasno otprilike šta se desilo. I mene nije previše to interesiralo dok nisam vidio taj TikTok sporni koja je ona stavila pa izbrisala. Ja ne mogu više pričati. Ja sam rekao 3 rečenice, ja se sjećam koja ću umrijet. Inače, TikTok je napravljeno 3 dijela jer očito je Doris imala puno toga za reći. Pa Doris, reci nam! Znači, ovako, vi svi znate da mi kao influenceri, youtuberi, tiktokeri, šta god, znamo imati suradnje. Jasno. I sad, ja sam trenutno u Poreču, javila sam se jednom porečkom restoranu, jesu li zainteresirani za suradnju putem Instagram storija. Aha, to si staviš, a Poreču ne. Pazite ovo, gledajte ovaj chat. Znači, ja napišem pozdrav, zanima me jeste li zainteresirani za kompenzaciju putem Instagram story, a ne kažu napišite detaljno kako. Standardne stvari, mi influenceri to znamo. Sam došla sa sjećarnicu, prijateljicom, izaberemo što bismo htjele i onda nam šef da to besplatno za uzvrat, ja slikam, posnimam to i stavim na story uz tag profila. Uglavnom suradnja na temelju reklamiranja i poboljšavanja internet marketinga. Nestane mi sve u prvi dio, znači sam ostala šokirana, ide drugi dio ovome, znači užas. Hajdemo na drugi dio. Idemo sad drugi dio, Doris, drugi dio! U Poreču i našem chatu na Instagramu. I oni kažu, i što onda? Mi vas počastimo i što smo time dobili? Da se netko sprda s nama što smo na vašem Instagram storiju. Vaša ponuda je u najmanju ruku smiješna. To može tražiti dobiti Madonna, Serena Williams, Will Smith. Vi možete doći kod nas sjesti, uslugu ćete platiti, a mi možemo u dogovoru s... Uglavnom, sad i on malo sere, donekle ima pravo, ali on sere jer se krenuo praviti pametan, ba sad tu neke humanitarne svrhe. Koga lažeš, bro? Koga jebeno lažeš? Ali okej, nećete vi Doris farbat, no, not today. Recimo, ko normalan piše, nema džabenju stare babe, to si možemo vi i ja ovako reći, a ne, našeg osoblja i gostiju nitko nikad nije čuo. Dobro, to Doris, to vjerujem ljudima jer budimo realni, i ja sam jedva čuo za tebe, a kamoli... Znači, koliko neprofesionalan odgovor, ali okej, znači nema veze što me nitko nije čuo za mene, nego nema džabenju stare babe. A ima veze, Doris, samo znaš! Da se netko sprda s nama što ste nas vi objavili na storiju. The fuck. Moram part 3 jer mi neće stat uopće u ovaj. Part 3. Zadnji part, ja mislim i nadam se. Treći dio Doris. Poreć restoranu. Slušajte dalje. I ja napišem, ovaj odgovor govori sve o vama i vašoj izrazitoj neprofesionalnosti, sretno s radom. I on odgovori, vaši su zahtjevi zaista bijeni. Niste spremni dio svojih prihoda odvojiti u humanitarne svrhe. Što to govori o vama? Vi ste obična Instagram sirotica. Dobro, ovo je već vrijeđenje. Ja sam samo šokirana da netko tko vodi Instagram marketing nekog restorana u centru Poreča ovako se ponaša. Znači, the fuck.
Ja sam napisala hvala vam puno, baš ste kulturni. Opet mi neće stati ovaj dio sve, tako da ću morati... Oh my god, Doris, dokle? Ali ovo je... Fakat ima četvrti dio. Sam očekivao da ćemo ovako zaglibiti, ali dobar dan. Nama zaista nije. To bi vam znatno podiglo popularnost. Pogledajte što radi Cristiano Ronaldo, koliko on daje siromasima i bolesti. Ček, šta? Zar vam daš nešto dijelo potrebi? Nama zaista ne... A zašto su oni sad okrenuli to na nju? Znači, prvo su joj srali... Oh my god, Doris, pa tebi stvarno nije bilo lako. Ja sam njima odgovorila, otkud vi znate koliko se ja bavim humanitarnim radom u slobodno vrijeme. Nakon ove poruke neću više s vama razgovarati jer ste krajnje nekulturni. Svoje frustracije molim da usmjerite negdje drugdje. Lijep pozdrav. Na što su oni odgovorili, sami ste pokazali spremnost na humanost i sprdate se s nama. Svi mi koji smo pročitali vaše poruke smo zaključili da ste obična guska. Da ste obična guska, oh my god. Jedan prijatelj iz Poreča da je također imao problema s njima. Poreča. Da su užasno bezobrazni, da su mu loše ispekli ribu. Ok, ja konkretno ne znam o kojem se restoranu radi, ali realno, koga boli kurac? A ovo je fakat bilo... ja nisam ni znao da je to toliko išlo, oni su... Ne možeš napisat nekome da je guska. Ali dobro, uglavnom, rezime ovog je... Nisi ovo uopće trebala stavljati na TikTok, jer i samo vidiš kako se... Zapravo mislim da ćeš ti od ove drame profitirat, ali dobro, manje bitno. Nisi to trebala stavljati na TikTok. Mislim, ja pričam ko da ćeš ti to gledat, budemo realni nešto gledat, budemo realni... Niko to neće gledat. Ali dobro, jebi ga, vjerovatno nisi očekivao ovakav backfire ko što se desio. The beautiful internet. I restoran je u krivu i Doris je u krivu. Restoran je u krivu jer kažeš lijepo ne i to je to. Pa makar naveo onaj razlog, ne znamo ko ste vi, smatramo da nemamo koristi i tu se slažem da vjerovatno restoran u Poreču ne bi imao koristi neke prevelike od toga da Doris Stanković stavi na story i kaže a sad baš ići nju napadat, bla bla bla, ok. I ona je tu isto trebala ignorirati. I ona je išla u diskusiju i nek si išla ženo, neka. Ali nemoj ići javno s time jer... Ali dobro. I sad šta se tu desilo, svi su krenuli napadat i jebi ga, Doris se našla napadnuta. Ali sve je to bilo u granici ukusa nekakvog do danas. I danas se javio ko? Sad moram naći taj jebeni članak. Čisto sumnjam da je iko ikad čuo, mislim možda jeste, ali realno ako ste mojih godina ili stariji jeste, ako ste mlađi niste jer nemate ni zašto čuti za ime Dalibor Matanić. Poznati redatelj, ali realno niste gledali nijedan njegov film jer su sve sranje filmovi. I on se javio sa statusom, ova influencerska spodoba, kažu da joj ime Doris Stanković, što je pokušala ucjenjivati restoran, bla bla bla, bla bla bla, meni je osobno prelilo čašu, znači Matanić je bio doma i onako je razmišljao, još samo nešto nek se desi, još samo nešto! Ja došla Doris, pa di si ga Doris, jebe mu mater. U ime naših roditelja i njihovih roditelja radničke klase, koja je sve svoje morala zaraditi radom, pozivam vas da mi se pridružite u lobiranju kod svih takozvanih klijenata. Imamo jako puno poznanstva. RH će uskoro biti u ekonomskoj krizi, pa ćemo ovaj problem u miru osvijestiti u svim restoranima, salonima, slastičarnicama, kako sam ovo rekao, niko ne zna čitati, pusti me na miru. Barovima, putničkim agencijama, bankama, svima, napisao je Matanić. Tko je on? Zato što je influencerstvo koje hoće stvari džaba rezervirano za šljam. Ok, dobro, Matanić, gledaj, imaš svoje mišljenje, sve u redu. Ti si sigurno neki veliki radnik kad to pišeš i svi imamo jako velike koristi od tebe, ja sam uvjeren. Naš cilj je da nitko od ovih spodoba, ok, dobro, ti imaš jedno, koliko, 1060 godina i komentiraš curu od, koliko ima godina, 20, da je spodoba, ali ok. Neka nitko tko se nije školovao samostalno ili na račun svojih roditelja ne pomišlja da je u redu da dobije išta besplatno. Svi vi koji mislite da vam je broj pratitelja prednost nad radnim narodom, vidjet ćete uskoro u kakvoj laži živite u ime naše djece koju pokušavamo naučiti etici i radu. Obećavam vam da ćete izgubiti klijente neradnička bagro. Napisao je tko si ti bre Matanić na Facebooku. Uostalom, Dalibore, ko još koristi Facebook, Dalibore? A nešto niže u komentarima zazivao je i Katran i Perije Ovo nisam ni znao. Šta je zazivao? Opasno je kad virtualni svijet prijeti realnom, jesam naci, ali mislim da ova sirotica za Katran Perije izgon iz grada napisao u jednom komentaru. What the fuck, Dalibore? Al Dalibore, bez jebancije, what the flying fuck? E sad, idemo vidjeti ko je Dalibor Matanić. Ne da mi se uopće puno pričat o nebitnom liku. Uglavnom, ja sam za tog lika čuo zato jer kad sam ja bio
jel, manji, a to je bilo 2000. godine kad se većina vas nije ni rodila, tad je izašao film Blagajnica hoće ići na more i to je majstor režirao i to je onako u ono vrijeme bio dobar film, nemojte ga sad pogledati jer sad neće to dobro izgledati za mene da mi je to bilo dobro tada, ali gle, to su bila takva vremena. I to je u suštini jedino što je Dalibor napravio da je nečemu valjalo, jer on je te neke filmove radio koji su realno kurac, uglavnom ti filmovi koji su išli u kina i šta ti ja znam di, to niko nije gledao, jel ću ja uspjet naći taj neki podatak, please. Gle ovo, Blagajnica hoće ići na more 2000. 50.000 ljudi pogledalo, ok, dobro. I od onda, znači ti si Dalibore, brate, ti 20 godina kurca nisi napravio, čak ovaj Zvizdan ti je došao blizu, ali pazi, ti si 20 godina redatelj. Ja sam siguran da si dobre pare zaradio, ali ti si te pare, ma neću reći ukro, ali ti te pare, brate mili, nisi zaslužio ako ti je ovoliko ljudi pogledalo film. Ne znam ako je tebi te pare dao. Zapravo znam. Ove godine je bilo ono sranje u Rijeci EPK i majstor je radio reklamu, taj Matanić, on je za tu reklamu dobio preko $500,000 kuna državnog novca. Državnog novca, napominjem. Znači, Dalibor koji koji naziva ljude neradničkom bagrom, je lik koji uzima pare za ništa iz državnog proračuna. I on ljude koji pokušavaju zaraditi pare ovako i onako, sad da li je to opravdano ili nije, uglavnom u svakom slučaju više opravdano nego to što ti radiš, Dalibore. Tako da, ne znam koja je tema ovog videa. Na kraju ovo ispalo da branim Doris, šta u jednu veliku ruku da, ali više mi idu na živce ljudi ko šta je Matanić, ko šta ima sigurno takvih ljudi kao ti si htjela je za džabe, mati. Uglavnom, drži se Doris, sve će biti u redu. Stvarno, ovo nije dobra reklama za poreć, ali bar je neki content za Noisy koji je, evo, pokušao se vratiti na YouTube. Bravo Noisy, bravo. To je to. Ako ćemo još pričati o ovoj temi, pišite u komentare šta vas zanima i Dalibore, molim te, prestani režirati filmove jer i sam vidiš da ti to ne ide i kreni nešto raditi jer ti 20 godina kurca ne radiš, brate moj. Ha, svima, pravda za Doris. Pišite u komentare hashtag pravda za Doris. Hađa!